sering ya on terkentin sura ina kengi wa bin orang yes ya ka tan ina kongo suratul anfal سورة الأنفال نعم سورة الأنفال مدينة سورة نيوغيان كي ake sharia dabar yang bangga be ngari mo sirri mo kere kere ma himbe go jongini ti kurilla kunga aro jihadin kibarunga fi sabilillah gajangen kibarunga di kubenunga bange ado kurilla ko ngon kibarunga di donc kuren no gondi sharia no binu kan kabana nya a kunya ga konni na o warakle mo sirri mo sirri Allah yimetinga islami kan kabanya na mo be Allah konun gajangendi bo musalahan ando Allah konun ga aken konni gajange aken mo konni manaburu nyeni kurenga nanya himinu go rigene aken kabaren konni na buru benu gonda kite aken kabaren konni akiba badri gajangen pallani na wucinya sora ke yanka parce que badri gajangen nyanya awa islamin tar islam on gajangen atarihu an wuniti badri yayi ko nunya kane nga karanga na halle sirinta kunya ga timi akenya bahile menga nan kusagara alla kunyu gundema masahaba nyugun go ke sura qiliti surat badri kuna qilikin basa ara badri qibaru ara iwutu honne mawo adiga min mega bone wakati no ya ewa hinga kuti wakati be hakenya ga konni islamin ngan kabana nyam mogobe sago endi aro kanan diga endi hakenya ga konni islamin ngan kabana sigi mogobe garen kane ti yugo agunga aro nagane siti nga aro kawe nga hakenya ga konni atu intengo badri gajangenya songa sonyadi hijran sine hilandi donc nangemudi qasoke attamundo tumu tamudo nyeru kulla hajri ayati kunga qomi lenkime lenkime islami jamane gabedi iwa duran tagoyenya na duran wajundonya na duran simandindenya parce que ko kore ni wanya nangemuti lenkime nga aywa hono an tampia kota hono an kara kota hono a hore nan joga kota o ko hay kenya khariro kenya la yar lenki irayona mari bate islama kebrenga isage halle daron tago bi alla gara nyida alla farenda lagami ma wotini alla yingi badri dun konunga kamu kusikido tamundo siko ati dangane ifalu ma shi'tum himbe ga nalu ngara khara kenya nya hagama on kenya lenki menya son kason tamu alu nyeru o sumundeni haranga de hombo ke in sumundeni ke kota kenyo kebe alla warna ma ko tongo ni isumundeni idakundeni itampindeni ke kan tambe su kamba mais sigi alla da haqqal qiyam oge sawra lenki me islami jamane gabe wono iwa wajunde nyana na taguyenga na jama konganya mala kenya nya munumuni hananga tumundu garen naga qurain kamma na fisiki yendo yadan tagun sagandi ikamanunga na yugo qasundo yagaren qasundo lemnanun kisindi kumbenu ganyi makkan ko ligande ndi toronde nogondi
igani lagar qasana kata Allah nanti Allah ni bugundi kedebe de taganu ngani sere burunga imati makka bureni de iti taganu buru benu gawno al-zalimu ahliha akhrajna min hadhihi al-qarya al-zalimu ahliha o bugundi kedebe de himeno go debe gelinga sutu ngundana on ko makka wi mo gondi makka sreni be kenta ko enen dim makka nugurun ken su sreni ke wakati hoburu nyanyino ko suru benu gayino ira duwawu nya Allah ni bugundi debe anuguru hunu ngai tungundana ken duwawu jabi ko tan nyani keya iri loyensu Allah ri dema iri lahuyensu Allah ri katandi hari imo soronte may gajangen kanne ma ken suwadi atuyiti kay nanti Allah gam wa himminu gara garen dema nanti jaja Allah ni kamani dugwa iri sembensu iri igaboyensu iri inna burensu iratu nanti jaja Allah ni kamani dugwa Allah farenga ni himbe konni igama sabari iratu ke kota basa iriqenu Allah kallanka on kane aro liman ga on semben kane kemba ne yani kempalle islam nu ngani mo gobedi mo on tanu adamara ma on to qasen nandi ni katanu kuy aliman ga on sembe aro Allah kallanka ko kemba ne yani aya ken ngoni awaq tatumu ya ayyuhalladhina amanu awiqan wala mu'mina ngatatumwa nanto dangan on sabari konnunga jangenga anda girega on sabati awa konni tatumba ni simandi nandi igati ona kebe nyakinga ni jihadinga limananka on wajibin gollin yugane limananka on tammagangetunu abada maganta ti jihadinye demande bega koni anta kitina abada maganta limananka ko sahandenye gajanyo kenga boyempe aro gajanyo gonga boye kempe awa koni tatumu na suriti asudi lahala asudi mogo nga so tuyenike digambu cine nogondi na ko yaga nan islamin gabeni nga mu'mina kenda gabade kinya sabuna kirndi qote nga nagiri awo mu'mina non qilli atumunde ngani digere nga kinwa awslama on no gonyodi nga angna sinu na nge digere nga ngena mu'mina awarni magwa timandini atimma mogo awa koyni islam nundo menaga ona o hinkini me no kitenkini me harandani o debunna lato o jamanun la lato ono hinkini me no kitenkini me no hankanya bani harandani o hatunta bana o kannunta bana ono kitenkini me no hinya bani o swani bani awajibin o sukama himbenu torontengani iddeguntengani osunka hunu dema wa awa koyno ganandi kahrinun su isumbana islaminun qonna gondi aro islama on bonondendi aro yadanta gondi swambana kebren ono hinkini meya ono himbo si kahrinunga والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير akuni tige digan kanne kahirun nyani mi oga mo himbu yi magana to o yimme magasu awurni nya fitina qore ya aw ngena bununi de qore munyen kama ana kama golegi islamini hinto kahiri maga awra soro nyana kinango dindaga wa mun nan soro fitna sugo nar lenki bonno sugo nar lenki asuni kay islaminu makkata ime hingutunu na nya ime kallenga aganda kuti kahirnu kwani aganda toki iyani wa soro na kino yawa abadan illa taf'aluhu takun fitna fil ardi uhsan kabir taga makenya aw ngana fitna qore munyen kamma aw ngana bunde qore munyen kamma alla gana koni goni anna nyana na hankita mana to na to ranguto conseil de sécurité
oni manano kahir nu yana tawdi jamanu karge be gara tawndi duwalun musta'amila طاغية مستكبرة أسو كولونياليس أسو كاهري أسو دونداري بيسا تورين باني خلين إسلامي جماني باني تاري أني مورو أدغري مورا سيسا موغونو كيرو هاليا هر باني مانياري أو ينا كامو نيغن تاكون كمباني فيتونغا كيمبي غني atak mancenga evito hakunda duna sugana di yawona akunda ngem bani ngati ayato kenga ya subhanallah qad le munda wono hakunda ku jomano karagi kura wasu burjana bani sugo ku duna sugo ngati himbe bani ngati ay bana nyame tona to le munda ngo mina keni ho gama dabare qur'ana sirahunga كنا كينيا دائما فضل صلاح خارج عن صلاحه هو غن السرون تاغويا أكنت الله فارم بوسر كن نغندي كن سمتاوني ونين تاغوتي لا هي باني مرد نادي في باني مرد نادي هو دو إقلين عند جميع لن ترى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم Allah fare interni dunge nani minyange mangandari khalendi abla ahla amoni ngani islami ngoni hoy wona kanda anda kinya anduna da war mo ngadi Allah ga da war mo ngadi me on salli on sumu on jaka on piju aw akute ngoni bo anyime o ngana besu jondi besu نقول نسوي بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك يا رسول الله يوان ترنيني يعني بدري وتقول مدينة صورة يعني هم بيجي يانكا الله فارم بغنا وهله يوان ترنيني baka kani man kibaren maga base badri gajenga nyime lemununti an kaba kinno kwai base o kwana gajengen bankotenya krisonti antak banan kina akinno go kriswai basana o kwani draponyo kwa maga gajenga nanga nam palle hay anya go draponga ambuton ko tono kem palle aga me kata siki kibren antakina ga bane no to lemun takini kumbane رسولتي أي عندك ناقة باني نقطة إذا الله فعلن تل خمول آية لي بسم الله قل أمتني دعني الأنفال كي بيجاني كنيمنا لله الله يا هوني والرسول أدي فاري فاتقوا الله يعني الله يمداي من الناس أوتين إدي فاري إسلامي موتنا كم بكامير خمو tiwan dirni ni kani mangai nantin ya kira ti Allah ri farenya honi awriya ni mo be ga ndalu Allah ri farenya wa ta ni kem mo di amati Allah ya honi nan kurre la Allah ri farenya honi ko me gara farendo Allah bugo meri bane ke biringa anyi me ga himbe anda kem mundu Allah ko ni ma faren sa halle ma wati kinga sabonu ma sa halle ma wati kinga daiman Allah di fare Allah wa ko ne be ngana idi fare qur'ana di sahaba nunga wa akonni mogobe Allah di fare donc islam nun kana koni menni kenyi illa murihe ti wo fare mbatunu kamane la wa kalla wa hasha aga qora Allah mogobe ay migala ko mogobe wa konni kenyi sabuda Allah fare nda takandi na nyurondi ama kirse hu limine ama limine hu de kirse anya halle akutemu kata kembla anya gara nyamo ko be awni ken ko ni kata kan ayandi unda ayan samana bismillah fattaqu kanu allaysa wa aslihu kasrondi di agado me naga kinyan qoto kharame naga srondi kata ablagati qaniman no kwai aga bane hoye khara me naga srondi kinyane qanima kinyan qoto honsi kharame futi endo
me sorien to kono khana me na kan sorondi kenyan koto kenga na bane kon suwo ken no gondi khairia aga ma kenya su aga na ho kita khairin tadi keni tawjihul ilahi allah walla kiliya ko be gara ho kita nani gemmen tadi antar bane sorono gemmen ga wono ama ko har bane kon suwa ga ma bismillah وأطيعوا الله قال الله تعالى بتو أدي فارم ولميني أغنى المؤمنين تنضي حقا أطيعوا الله ورسوله الذي فارم إنما المؤمنون أنما مؤمنة من دونها كن يمني إن سمي الله غونغون دونها يسون دون نقصا كانوا إن الله آيان قرا إكما آيان كنا قصا غريجي تنديا يوهين بسنيني الله تعالى كان مؤمن تقمن جنا إغاندات سمي باني كبيرين عنيمي يوكنا كيون هو كابي مغا لمن غاون جيدي تقول سرين جدينا أو النغسني تقول لي بدنا نغسينا كنا أشعرونكم أكيدنا لمن جاءون كبارني بسم الله الذين تيمون المؤمنة من دونها يوسلن دومنني ونفقنني اللي هونغا وغري ورجع كينغا أجيكم مغان كتسرو كتيجي واتقني مؤمنا حقا تغمغا منكو كندو على ماني كوني باتيه على سلم كوني أدو الإنفاق نفقني اللي ورجع هونغا ألغوين دا غوي yau ka goni salle batiyun su madi hawa ni salle nga akenga na katasrona ni kebrenga awa bate kute annan hankita aga na fute na handar bani bismillah lahum darajatun ati daraja gabe o mu'mina nun dangani ikaman lindini aro qafari yengo idangani warjaqen idangani karim ken qoreni ikaman lindini kin arjanna كما الله فارق قوي مغمبي أخرجك ربك أنك من غرام بغني من بيتك أنكم بني بالحق تتمونا وإن فريقا كبرنا كم مغباني دي يعني أمو تدعون كنون تغيني يعني كل حالة أم بكين غمالو إذا مغبي ناني خير يعني كم مغباني يعني جماعتنا هو من المؤمنين قل تمندنا لكارهون أو كن كنا بك ملون كن كذا خير الله كرام بقول نمغبي تتونا كم مغباني هو المسلم نكون كنا بقولنا يعني بك كملون إذا أنكنا يعني بك كان خيرنا أيام فجرين أو هو يقولني أغا خير خورين هذه كم من يعني كي كهنا يا أغا بقول مالي بدري أدو أقل غير مغبي أبا أمكن من هيدي أبو سفيان أدو أبو الشام بنيني أدو مكان كو سيتين يمغا يدقى قبوندي يوكين غبين يمغا مرسندس يعني لكن ما فريني صاونو مدينة igari toro ni toro keda iga buguna ndiga doro iso ya geto iso gunne ketu iso diga wakati ntu woli wakati ntu khibaro makango ngana diga noko ndiga qobondi yora sigi kane parce que iri kata kamu mani besere ni na burunya to makka ni so honunya awa ida bonunya to hono imata tunya to hono iri kata ni to وهم بكليرا كن كري هم يقولون يقرأ يعني هم بيقبارهم ولا سيا كان يواري كان يكلم بلاسينا يعني الإسلام هم كجين باو أي أما كجين باوني نيونتوندين يعني أدون كلبي أغراريكا جاكوا نعمونا أمريكا أجيب كم يعني الإسلام هم كجين سنتانو نندي الإسلام هم سانكني تكاهلون هنا لا نتلون داون سانكي nallo la huntondo e kamudango tengunda naga
adu ogara himbe bonon ogara himbe surondi o maga ta ko kembali wa bonon ni islama on jihadili min ke ira muguti abu sufyana adu setem bay baka shami yo kenga be ngadi makan ko na burenge ni ira mugu wakati kebe idi mo on surondi alla farando sahaba no ibu yimenyeni ora ke yo keriga basana jagundana ran tagga jange bo quraish nun ka hanada kentu dumatu bun amru al-ghifari abu sufyan da ken arken musundi an ken sin tanan taw kebirenga seren angelo heriga be ke mo wanda bangelo ke ya ara jubam paka diga ko ni makan ko ndati alla fare na mugu tari mugon surndi awrndu yukumbate ino hawandi de o kunta kame sere baka wa komar sanu nyani jagunda nan todi jagunda nyani on daga jage kendi tampaka adiya khabaran ko ni makan ko nda ikhari mugon surndi abu jahal kendo makka kurinugo aywa kumbugo nanti wora woni ganati hawande ay wora setem pa wani nallo ido alla fare naga nga ken no gondi abu sufyan wal khafir aw gunnentu ayu gulleketu agara tunanti alla fare ndi serunga jonkoy no ko beya ara kilenyila be sugo kille qase be to keni diga kilen ara kilenyila comme aya ngorna ko ne mo be ayanga wurande honne al udwatu sufla parce que munye kamantuanu maga géographie himbe ga wando hangen na sapiji na wonni kenda ti wurela ho gal lato sapiji nga himbe wonni ga tikamu abu sufyana aro sete nyanga seni honne wo majina ngondi garo kamu ala farande seru ima abu sufyana wari ara kilimila watu mugosri ko makita bo ira hare ara hare tana girndi kadi diga koni abu jahal la parce que wo mesro telefon bindare de ngay wo me khalama gunem bo wana diga kada tin sage tin kisiya haren kin abu jahal ya ado makka surna sinu ati inta sage ne ikinta sage ne kare iya himi munda iru muhammad na meñi me kare qur'an ke nyani ke anga tlata hananga anda tlana keta aywa keti ngi on khalle ni kay ngira ga khiri aga no hawandi anga kisinda ka gara kebre ngi on khalle khari haren sage karamadu adiga badr Allah faren karatu nanti abu sufyan kisi ngam makka kurini gombugo hawande en sabura ga iti sage ti seten kisi abu jahal tinta inda sage ora ara jaman kan ngome atiyali ona nyakamo ati jamanda alla ko nge akingeda jamanu ku hilli yugo bane yo kenkininga kurilemu ubien hawande ona yakamo be su gemu manidi ondiga hawande ngaja igemu kendi setenga kisi oni ngaja nganya diga ngille anya kempalle kinda ni wo wadi dakran abubakar da umar da diga men mutu da diga ngille ko diga sire kunni muhajirun sa'ad ibn ubada kende allah farenda allah fare anyi mena himpai ahin nan nyime amaga an ganati mugosu o kunati allah an ganati haron diga adin ni yaman diba khore nyugo hatta al'an an ganati haron diga adin
madinan ka banen ta to ko halle parce que jamani hillo yayi madinan ko adu himminu garido Allah faran bata al ansar wal muhajir hinga na gri be su sehe kenya sere kem palle miqdad ibn amr ken qati ati Allah fare Allah garanya mari ti mo ya ondiga o ko kapanga no kusuga lunganda musa surunga himbe ka da okunta kemme ko ni de tandan kamannan diga aga hillinga ja o ko ta kunu yere la o ko tinanda andan kamanan diga aga ngaja o ko kapaga aga hilliya o ko gajana o ko na kenya ko ni o kita Allah farin nyagali mago munyu basa kanango hilli sehe madina kondi dango kundi game aw dun karne kemballe Allah farati jama harsa khamaga harsa khara kharlan kinda de amatla anaro konu harsa madinan ko basan ne gamuni antanni o ya haraban den ngi yagai on ya ga bugundi kadi kata gajange ya kumbani halle khase hede aga ta kamo Allah koni tingeda ira bane kini nan de kumbani halle an li hiki yo de bengen la kinya sawon harsa ngoda aga timani kada ga khadlan ko de kinga ko wakati kebe saadu gribun mual ati Allah fade kebirenga harsa aw ko mi angawdo kuma dinan kwai atin naragai atada ngati Allah bare o ku tongondi tanga o saganga o shede nan dando himbe gari yani tongoni meme o kuma dinan gosu kebirenga Allah bare diga angara ho lamuru o ko madinan gonta konni o do konnu nangemu an sabuda o ko madinan goni sabarana nyangu ya gajangen pakatinga oku odo konnu ngana gemu atungunda gare ken worni banganda anga nyini de anga nda hoyugo tuhina odo konnu ngana katime annari mo yugo wari himbe ga wo anya kan qur'andini Allah fare on diga Allah barke mo do bate ke ganya wati gebe Allah fare dige birenga haron diga Allah barke mo do bate kanyagali Allah koni tingeda ngani jamanu ko hili yugo dubane wo kinninga wallahi kunati Allah aw ko nyaagay gabo kahirinu ku ikara dingiranga donc kunya tambilendo tumu aw al hajri donc nangemu to hoynga to gonda me kita tambilendo tumu al hajri na lo tambilendo nyerun ko tamaga donc me kita nyemi yakem pakati tamundo tumu no tamundo nyeru bismillah ati komi ke mogani anga bugu mogobe tongunya ni nani honu ka bugu ke mogodi tongunya ni ngabake ke mai galli dan gai khairin na yadi bismillah yujadilunaka ya rasulullah kun ngangen farangal lemma wono awa e gajange ke khibaren ni on palle aga bange idangani ka annama yusaquna ikan mogoburu annati qomi yo kamani qiri wa katakallenye wa hum alhali kunga yanzuruna awa yukmana hay kuma ngane serelli ganan ya khurusi ay me ya garante de ani honu ya gala kemmo wadi awu diga no karita wa akurne hiyo higanayno honu da bansire ngalli ay besun ta gemme nanti ona nya sireni ay himbe sirengani donc ken sirengani himbe sire kana ga ken sire ay honu mbangutuno awati kunyi kundu bismillah wa ya rasulullah inna birin simma Allah ta'ala ga wa an kun islamin nyinana jamanu ko hilli dubaniya sete wal mahawandi atibana koni kin munyana aga dangani Allah konda ko kundu amati kyani akoni tib sete ou bien hawande bismillah wa tawadduna angati tongu nyime angu nyime gani himbe munda de anna ghayra zati shawkati kinya ni sase ganta himbe ya takunu lakum kinya nyaga daga ne kinya la gada kinni maniya hawa sete parce que sase nda kinga gore nyana di aru jagundano gijalle mandadi kinya Allah ko ni tira bane kinya ga ngangu nyime nya munda anya kinye
bismillah ويريد الله Allah ta'ala wa lamurun أن يحق الحق ina tum bangandi كلماته ti digan kan samandu ku ya ga islam ko ngorni bange kebe Allah wa mun dana kinyanya ويقطع wa mun da in kutunni دابر kahir الكافرين num palla nyimenga keta basana ne ga mun di ila idalla ka kanun di keta ليحق الحق kuda tungun na sabati ويبطل الباطل kahira una burunke ولو كره hari kenga المجرمون wala kahir nu kuda Allah wa mun dana kinyanya kebe kenta nyana ti ha ti sete liga yinga an ganda marchandise riga na bure riga jagundano ande riga mi wurui me keo ko ndege na sikinga aka juban ko ni hagu nga sase makede kenya wo sikki to ngo bangene na kahira go na anyime kutu na kahira go burunga kebrenga alu alla da kemo gadi ina ku kisindi ko mani halle imaat na bure pinyeni akanya ke modi bismillah إذ birenyani تستغيثون ربكم bire tanasimma angunga wa kaman aw murgi hawa mundunu فاستجاب لكم nanti alla na gadima akan katiya bira kebe jamanga sigi islamino kamu sikki ado honne sere ado tamudo sikosere ko tanantadi maganda sinu hilli aro kahanu segi aro mbegendro kutumi akuten su magma suyi tanga aro tanyere nyugome kahiru nga wugine yugo asumo ko soronteni isi gumen baane mpu muslimin suya ken no ni khari iramu awa ti amuri awati warni kahiru nun dema ke ma ge muslimin won ikin Allah farenga ta kebri an Allah nyaga ke qasim ne gem pakati ngade aga nuru sami aga Allah nyaga nya kamo ibn abbas wa konni ila umar ibn khatabiya ti umaru ti badr ko da bida kebe Allah farenga ra hilaka panum pay wujine sere isiru kamusiki do tamdo ho ari jonkoy awakimba kan Allah an be yimeke ari kitum pilli bamba amagiri awi kamangangunu awa gangunu awotine en kama angara lahidu be kininga atimani de Allah angara lahidu be kininga awa akininga de Allah angana ke jama halaki ko an islaminu ngade ku ko ni ga nanye be lengi bane anke Allah batiye munyen kama kenyeme isu hangureke amagiri agawi kamangangunu awa gangunu akitu ku hilli bambante mo kamundi makuha be ga wa kannenga ko hango yerde baka kungenga abubakar allahi ara ko hangutu sendi na amerika gare kempalle adiga da halleya nan diga sigi akungenga ati Allah an me angara Allah nyaga be nya kiranga sa Allah subhanahu wa ta'ala ara lahidu be kini awadun karandini kida hin qoto wati na Allah nyaga don keni sunna Allah nyaga en pakati nan kite ngutu keni sunna wanga nan kite ngutu do wanga pakati ayyan kamoko andal wanda masanya ko andal wanda rangi limenga andal wanda warakundunga nga duwa ko ni wakati an tan kite ngutu no kembita Allah faran sunna Allah faran ne duwana su ay kite ngutu kite mbamba mo buru mako hango yerne ngal dugeni bamba yang kambanga de sunna he na Allah nyaga nani amman kite ngutu Allah ti wasamunu ikomeni kite ngutu Allah nku ina duron sagani anga da fadiya ngutu sa baso wa khiligenya ti fatiya andal nganda masanya renga sunna nyene andal nganda masang dimenga sunna nyene andal nganda warakunu ngai memba masaho asuni sunna nyene to anu hillinda me kutana kundi ngakite utumbala ngoni ay kentani o Abu Bakar kana sabatiyen ko ni daiman thani ithnain ama qoto Abu Bakar halihina keni wakati qoten qebanga hinga na qoto serebe ga wanda am pakarun ko ini me kinande madana serede
Allah farengu Allah tudina abubakari ayana koye assaundengu Allah dina abubakari ayana koye awatu Allah nti ya gundini ayana kenkoye abubakari ya na minindari na sagunde atoko kundu Allah gatu himbe yananda elli awasi awnyana donc hin koto wati seremaga an sere be ga wo an pawani nan pakaranta ko ni kinga munda Abu Bakar kanu Allah farenga la tusaf mba an kuton takinga adde mandi Allah farenga kempan takinga akhtara jami' al hudud bi hubbihi di Allah farenga ada kempan su bogo Allah farenga kanu be gadi aro Allah farenga de mandi be gadi ada kempan su bogo رضي الله عنه بسم الله في برنياني تستغيثون ربكم هاوي من دينانا أغا كمان الله فاستجاب أغا لكم كمان جابين دي أغا دغني أني التي إكي ممدكم أنكم ديمنا بألف توجنيا من بالله الملائكة ملكا نونا مردفين ميرا باتنو الله فارنغرا دواونا الله نديما ati ngo wugine malka kinna gay muri yo mera batun ho hay kem modi a jepeti kan hina kem palle anya wuginu sikiya kem palle anya wuginu karagiya oda kun khara ala imran surandi bismillah وما جعله الله التي ما ملكا نكو ينقندين إلا ما كانت نغالين ديني أدو كو سابرا غصن دمنا مغفقي تي ملكا نيانقاينا حزاهين ملكا نيانقاين مجازا أما في الحقيقة ديمان ديمان إلا من عند الله ما أجري الله يايني كما ملكا بي أنكم بي سيطان كندا أنت ملكا إن الله تعالى عزيز أياني نندانا أياني جمون نندانا الله ندمنا في الحقيقة نقا أي ميو سابو نيانا أمو كباكتو مغا سابو نيانا من سابو نيانا كم بتي الله تيمبلا ويا سابو نيانا سابو نيانا غو جمي أمو كنيانا كن توقي كم بتي الله تيانا أنيان بتي الله تيمبلا ويا na Allah tu na sabu nya haqiqa gumunti kenyan timmanda yime dinan ta nanti na sabun tokono malika nu kurne man surade malika num palle keme Allah rantawa araw be ke on ngana gar himbe ko at-tabshir wa tam'aniya li qulub al-mu'minin ina nyagali ya grenna taw Allah farenti Allah ti wodi manti malika nu iminin dengo Allah farani mo be aga na ho ko ti Allah de kebre ngani me ya te ngase nani iwatu nandi malika nun nyalli ne kundema intaka kanna kari ti konne gaboya intaka jotene kari ti gajanyo ken do maka tira nya kenya saura kem palle de manena Allah ya maka ana ga mun wuyunu karage malika bani ngodna suila na kupa malika bani شداد غلاظ لا يعصون الله ما امر يفعل ما يمرون الذي ما غوتنا كم غدي همني غو يمبندي اقوتني يسوندو من كانتني تاي كم غدي الله غاتنا همني وانيانا سيدنا جرول باني على لوتي جماني سريبي غواري مليو حقني ne jamani ndi mo su kutu na wutura kamundi har kolle mayre ken gurne arawa wure mo osri hankan ali na kupa hari ma buga sera e kembe ni jamane ni mo gonga e maka ka hirinya mo mo wujere honne arodo ko ndokuma akisu yang kan islam nun nyagalindi ni hakarun ta ko ni ayangara ko ni mo be kembane ne bismillah يا رسول الله ينجن برين سما يعني أكون وقت نبي نكوني كسو دانجي كسو نواجون دنيا ونديغا غديغا كم بقاتين باي وديغا حلي أوا جمانغا لغو
wakati be Allah go aga duwa unjabini asunu wayu de nyugo yai aga na bire tanasimma يغشيكم النعاس ti wonga wo aga ko farni badrino islamino أمانة kenya duntenga kunga منه nangir Allah وينزل kharakin معه gana hay e anka musikido ho sere wujine sere korintenga nga ange nga nyango ti gono malabongo yerne kina akhirata ko yangade ke murin Allah farenga da sahibe ko an sagai mango hakar la kutini sallindi tigo min ash-shaytan iblis aguleni sede go tigo no sallindi ken iblis ay nga gajallanga nan tigo ken hinne ni ado hakrata ko ye balle gajan gidenga na sagu hono ko yene da ngane angi halle ken qurayendi ango tigo no ken hakrata ko ye Allah rege ye donc Allah rakini ya da sahaba no bismillah وينزل asim birambe Allah gaji yang kanini aga kamma baka kamunga kuda ina ga yang kina ga qur'ani bawati kinjiya ويذهب رجز ko الشيطان sabura ina shaytani aywa nyogo nde ina ken digandi baka gai وليربط ado ko sabura aywa insitini على aga قلوبكم sondomunga ويثبت ko الأقدام sabura ina tambe kun sabati ndibi ti kamme ke ya ara kesunya tike kamme kambane ara kususro iga tigo iblisa ari wurun kuindi iga giri ari boche ni yo aga ta ga tungun kamma o jenaban paya ga sawo salli wakati ngi aga di himbe nda tungun kamma kun wa garo jinnaga yugo gana gai jimba sa anguna ngeno tungundino garante ngo bangane lengyo hakeda daiman iblis awr Allah kum yabate daiman bi allati inna kaydahu da'if ago here sukutunu an ndari ke lani yengara mi Allah hundingeni na'am Allah ra akinai an kata ibuce wuce ne ni ani wurun ku indi Allah ra nya daga ni an kata ke mire bure walla ino gondi ngalla gorno himbi nyaran tay ngabana de ken noqosu kamenda nyondai iyangi ikhra kebire o hay gara jinkita haro maga janganya ken jina mun tan sorono himbe ga nyiga yangi no gondi iwodo jinna ara ken buno jimpai sondo mun siti ti dankana unga aro sabari nga unta kanna unta sikana sen kulle no kunyani oti Allah sallallahu alaihi wasallam isirum po gabe ini tani tallan ta gollini sen gollini attayni aw chorena di wa hakaza o kamen bay gari ke kamen gari ka sin karanta gollini kendi sin ta ngo chorne sen gollini ke biringa kamen kare ke kasuro talla hango walla kama me si gumu kahirino sin ta ngo chorne sen gollini muleni o kamen kare ke kanasuro qasim ke kamen gai aya nema be badri dun ko bismillah adi biranyani يوحي ربك rasulullah an kama nga farina unyana والملائكة kata malikanu ati malikanu ga de mana wujine nka ara himbe ko malikanu kada ay ken kam masala na oda igara ko malikanu na himbe ga dangiro malikanu na o kuntano de ma kim masala na oda aga nyam gobe an kama da wahay nya kata malikanu ga nanti ngorini an kunya islaminu ndema bismillah أني Allah da kila tiga Allah معكم iwo kappa malikanu kadiga ngo kappa gai وثبتوا الذين ana diga ana yemun sabatindi آمنوا kunga tongondi khari dema ani nyagalindi sa ola qarra'aba ngorini kanu yaqutan seri yemun sondamundi kunga kafira wa kan Allah yimme gollenga anga kanu anga jellimanga bani akatanga kibirenga ngi kanu ndidi iti Allah kibirenga o ko khidimande ni batiyenga o khidimande mai kahiri gajenga o gana diga kenga an goni ngato kuna himbe nya ona kenya nyana o qarawun di gajenga mo Allah ona ngina kamo bismillah فاضربوا atiaga na diga ago qonnun sampana فوق الأعناق kannen kamma ni mani yonkola anga na yonkola samba yonkola mo karne atawnya na kunduma
واضربوا أغاني قطو كل بنان أغانا درومين سكتو منهم أو إيا كتين درومين تان درومين أغانا كتين درومين سامبا أيوة أغو كاهنيا لغانا ما أغو تمنيا لغانا أيوة أرندك لغانا قرد أغانا تان درومين سامبا أيوة تاغمين لانتغي دولغانا سينكما ginda gawi tani mi gai awol labon Allah juru mini tandi ati khadiga wonyana kunda iyon kolankara ni khannen kutu ni dromun sampa ari kharawundi gajangen nyamonga Allah farendo sahabanun de manden sabura bismillah zalika sahabanun ti badri kota anga walli konni mudam batte kahiri an me watu keta koni ke kahabe hay kamundi arimbati kirana yang kabane ayin kanen gutunu mayin kiten gutunu an go hamana ayun ngolango yerna ngure an ngani hamana kitendo ka hango yerna ngure anta mote an ngani hamana ka hango tlanai mango da halle an go hamana ayun ngolango yerne an ga tange makin yaga bismillah zalika atiki yangan kate be gari kita dunadi asabun yani kunga ila Allah sori adi fare yemme bega aganda Allah sori adi fare Allah taala yangan kate qoten kamanyani Allah di fare so gananda de zalikum dunadi Allah rasul agadange yangan kate fazuqu kharatamu gilli dunadi ana to yimbe yangan kate nga kingi dangani la khara ya ayyuha alladhi faran sogiye gebla komen kanayde ayen nyang kam makka kahirnu nyadi ngayran kam bingo khirni bada kome go alladhi faran sogini duna yang katenu la yang katengan kane ya ayyuha ya yemmu alladhina binu kunga tumunni billahi ganda yemmu gemallema kunga kafirahu jamanga nagabo mo mawena awnyana nyagalati kurumuna jamanga bo mo burema fala tuwalluhum ladbara kama halli mundude aganda gabo mo islaminu jamanga nagabo angana hay an wotine kurumuna haraga na yakunuma kama halli mundude ومن سلام بي يولهم دبره كنغني حل منdu kahirunga aywa kuri qoren kotanga illa mutaharrifan mati andanya milanai gajange tuaku sabu dangani maridu kahu kata jamai gajange tuaku sabu dangani kumpilli gahe illa isnauke kumpilli gahe anga wuri yenye a kenga manen sage بغضب تبتيا الله تعالى كبرنا ورانا تاخدينغرانا كل جهنم وبئس المصير لغير نقوم بنو هنا جهنم ويد التولي يوم الزحف من الكبائر اسلامي نمره كاهرين جمان وين صبرا جنب قرين هو هندا يا هنا baganta tubu ndara kewara nimi sadi wa amen taqin kitana qare golle wure alla gara ko islamin golle na yi men qoro ti yanga ngate ngala gara kenni jumu qore keni aya hana be gari ayo kemo wanda mberi baslama walli honne wadin sudi kite ke ko tan islam magabo akute sun kahiringe ibra ke ko da Allah ra koni agal logo mo igabo mo qasigi ngade mana ama haqqiko ama limiti koni ken ke ko ta andiga menga aya nu warni islamin jamanga bo donc a warni hob wulike
ken warni kane magara mogonu benu koni awa yaga ngure wuruye nyani nga fil haqiqa wuruye he ati liqital en gajangen to agu nyani mbale wuruye nyani inhiraf anna konne lagarabundi angana lagarabundi anna wuruye mbangani anna wuru angana wuru an koni wuru nga here nyuga wanno koni Allah kusenga na to godam palle bane an kusene akin walla ngin kane kendi an goda halle himbe woda am palle ke dan sako kendi kimbi nga ke wuruye ke di basiya waslaminu wa gajallem mum pilliga namme agana ya bane gajengen to agundi himbe gam pegelanga kello ke dabar dandanga agam pegelanga hissan wa ma'nan taga mo gondi magga jamboni medi angi nyokun gabeni ke tamme bana na maga magma bana maro kuse ndo huygun yana ngila ndakinyana waslaminu mi ke mo godi do hontake tahayyuz ila fi'atin nankahu jama'i مكين قهنا يمدي باسيا أكان تصرنا ورين وهله أنا لغربون دني ما تهم بيروانا أو نكانا مغصدي أنا نسيكا كارينا مغوي غني أبوتين تسيكا غوان تكون كينا نيجا جمادي أغاسرو هيل سيكنا غادي كورا مبكي كاني أنا كمين دبري نابوتين قاسنا أنا غيرام بتاعنا ورنو aga kahum no ko be nanti anga ni o ko sikire anga de keno wakati kebe ango siki kutu ngobaka ho bakara bangen suya anguru ko ne nganda nya honu winka ne ngura ka hukunyi ako kapadi keni wuru ya tigen ko gemme keni ki wa ko ni ara mo no hilli ko ni ki wakati al kar wal far ngati singa adu tanga ngala kulli hal Allah sallallahu ara أولا غلا موسي موت الحرب خدعة أنغرو جنب سنيانا نكون نيرنا كوميندي كين سويرة هارجيني أسلانغ وان بورن داونيا كويني أرام ورينيا كويني غانغ وان ينا هيمبي سابورا كين يعني أقوم بني هلا ورني يري كوميندي كين بوهتي باسيا كين سورنو يري بسم الله ولم تقتلوهم يغاري مدينة مسألة هلاني أنا هلاني كري هلاني أنا هلاني كري وكيني مدينة مسألة كم بقتي حقيقة الله ورنيتيا كتحقيق نبغى مجازنا كتحقيق هلاني أنا كري تونيني نعم تونيني ورنيتي حقيقة أن مجاز واسو كنودا أو جماعة ناقوم في الحقيقة ولم تقتلوهم أنكم ميكري أقسم بميكري أقتلهم ميكري ولكن قص الله تعالى أيانا أنكم يعني كريتي إدي مندنا هكذا كن حقيقة يعني كما كابا أقول لنا الله أنكم غاتو تيجي الله دي من يقرن دي بيجا نعادا أنكم تقول سوال لك بكا أو كنتو ya kata abla kata hulani Allah gara kaba kunu bi nyanga ana kunya maslana kara kunya kuna koma kuna wa iz qasime kibre kara kinya Allah gaminko ana kello serun sunno mendi butendi o kinya hannan qora dinan da hulani ana ke hulani na kinya bismillah wa ma ramaita ya Allah gamin Allah sallallahu alaihi kitem paga ko cindo sangulenga na sanki bila kebe kahir nunga sigi aw serema to wugine ke yugo ayugo garanya gende kiti hakaba ne ko ce gar wugine sere ya kita otano gendi de otano gendi atiken gari wa ma ramaita ya rasulullah angimma ya wayaku gulla bila kebe angara gullandi de ولكن الله تعالى رما أيام قلندي بس الله ناكني يا قوم كسبرنا قنهم فلكيم بوجندي وما رميت
kini qatandenga izra maita ara sabatin qari Allah faran woni ranya kini sabunga ngakuna sabun surondi Allah wa fil haqiqa Allah huwa rami Allah yana sabun dabari ayana sabun surondi Allah faran kallege kini wasila kini gamin dagi kilenta kini mu'jiza ya Allah farenda aruna mu'minu ni jukundi wa ma ramaita idh ramaita kini na sabatin di Allah farenda ke kini sere kanya hini falam taqtuluhum kini na mu'minu kuni jukundi kibrengan na kikko ni Allah fare mu'jiza nundi akuma garo ya marti kini wana kikko wana killa gami kikko ta Allah da kini Allah farenda ko amma bi ni'mat rabbika fahaddis bosriyu warama bil hasa fa aqsara jaysha mal hasa indahu wala al ilqa'u bismillah وليبلي المؤمنين إذا كنا مؤمنون جربي يتونغاونا كويا كنا كويا سريا إن الله كنا إرقني من كتا إلو تقولي الله تعالى سميع دعم مكانا يني كل توانا يني ذلكم كبرين آران كوين دانا كنياني ناكوين أنت الله تعالى أياني الله دانا كافرين دبر برين سوكا مانتنا إن تستفتحوا كبرين أو جوكيني ناسهين يلا كتا كاهرين قانين أبو جهل تي صوبنا إذا سيجي براني كتاب لغو جوبيني أرلانغا نلوني ukuru muhammadu Allah himbe ndai agara katin kutu himbe ndai ar hogari ogantatu lengi soba ke kempalaki naam parce que daiman soron billahi ngana bani su galati bani ngana khati kutana fal haqiqa so ilin gonda ngana bani ana ngana akim ma Allah faringa na katin kutu akim ma ayan kama na honya himbe sirega he إذا الله فارن الله عم في الحقيقة أكين ينا هو يهم بيتين دعاه ما كما سكتي بوري بتي إبراهيم يا ناس كده أما سكتي الله تنبتي الله فارن كوكتو أرا كوكا أرا كو جاكويا أرا كو نابوري بندي سيرسو أنغو ينا كسونيا همينو غتوكي دا بتي أغاري كاتو أغاري كاري أغاري نابورم إنا بورم بندي agara yimel kalela muru Allah da kisidi ke wakati sahaba ngutin Allah farenda ona kota kino isa ona te kota be Allah gotin o yimeno tambontuka ayanu ngurnya kisino tamido hale no ne khari to kono kama ho tigiri khari to kono ke bila kona katin kuto ikunya na kuto sa allati إن تستفتحوا بالله غندا أيوا كيتي كتيم مندو فقد جاءكم أيوا كبرنا كيتي كتيم بايغر أغاتي هم بيغنداي أغرا خبرني أرنا كم بلاكي كم بلا كيتم بيغا كتودي